आज आमकां एक एप्लिकेशन सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट पावलो फ्रॉम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर. तो सांगता की विदाउट एनी परमिशन रिलायन्स कंपनी एक टावर उब केला ऑन द हायवे ॲट शांतीनगर फ्रॉम दाबोली टू बर्नापुरी रोड. सो त्याच्या म्हणण्यान हें आहा की कोणें कन्स्ट्रक्शन केला पळय तेंचे कडेन लिगल परमिशन्स ना. सो ते वेरिफाय करपाक आमी आतां ऑलरेडी ताका स्पीक तेजे कडेन उलयलें उपन पाडेकर उलयलें. तो म्हणटा आपण रेल्वे डॉक्युमेंट्स घेवन आतां सांजचो येतलो. सो ते अंटील एन एनलेस तो आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करूंक शकता वी विल नॉट गो अहेड विथ FIR or else we take necessary legal action. Come to the police station to register an FIR against one Mr. Rohidas of Reliance Jio Infocom, as he was instrumental and I have gathered that on his instruction the tower has been illegally and unauthoritatively erected at Shantinagar in our NHI median without authorization and permission of NHI. So what further procedure? The FIR has been registered. He will be summoned and law will take its own course.